Ya, if foi te fatalo fa tu tatu tunu ya nei tu la fi na wo mo foi ona e fa fonga ya ma e sila mai foi tatu news na sa fonga ina te mai tai ma reta ila lio te mai tai tu stala le tatu rope ole te mi ya le foi ma te foi fa la tele le tatu news le na fonga ina e te mai tai ma reta ya ole news le pe ona ya fi inga foi ya le tai ole HRPP po tai foi le tuanga ya ma tu stala mana ia yo lang forsanga le i tulanga le koviki pe ona le mere sa tupa na fi se tali i po se uso le na sola mai tua manga ia o piki mai le se no fina ngalo nga fa mai o ni usila fa ko lockdown na pe mo tanga te fa mai ele mana ia na me man ko lockdown mana o ya sa mo ia lockdown man ko le ka ko lockdown mo fo le ia se fa mai alela wa tupul mela na fi pe te mai tau atu fina ngalo le fionga ile ta yo le HPP mana afo i to lockdown fo ta to le ile istama i pidioka le chami nei ya mana ia yo la u mai tau atu nei ana so e fina ngalo ia ma tulanga le fa mafa lava ia man tua a fai ai mai le dia lunga vinga so le mo le sisi o le sisi me ka ko o mai mata to mana ia le lockdown no kemingi manuele le sisi o mai pe kasi ava yaso pe rova yaso se por safi mo le safi malo fa sai fu ava ya le tansa news mo bona pe ona sau no fu ava mana ia la vale fina ngalo le fionga tai o le tuanga ia por tai fu le chapipi ia le ana au mai ai lava na mafanga i kapireta ina ia mata ala mafai fa i unga fa pe ona saunga le mo ai le lau telo le atinu ia ole winga lana saunoanga ia fai unga fa pe ona aua ne i vave ona tala ia ne tūlanga fo ilele o vavao e pei ona faia ia peila ona ia le ali ia le foi na amai le fa mafa ala fionga ia tai po le sunga ia tula epa ia inai tangata le o sao mai e tau lava ona fia o le o toi va ia lo fa no sa mo ai ono sa ia ata tau tula fono vavao e pe tolu lava vai aso ele umi lava le alo le aso ia ale mata wa tu eri ato se vai aso le ula le ia ale o sola mai tu ia wa tele fo ia la fonga tanga tala tu u lunga o penga tfailang ia ona o le saunga le mo le tu nu le tau te tilo im tatu tala no ai pe ia na mai le pe po fam talanga le health it's a high risk fainga malanga le na sa ona o le sa le delta i New Zealand ia o kilan ia o le sa tau fia ia pa se ina yona sai ia e ui lava la o le sa le tala e negative test le lile ia ai se tanto te talo ia ma tanto fa tali ia ai ma nai ai o fina ngalo le o tu le po le fionga tai e ma nai ai fa tai lo na fa le lockdown ia e sa awa ina ne me ane e umai fo o le ia le sia mai le lile ia e te le a mea le na uia le pe ona tama faida e mo e trace ia masu e uma ina ne e mea ane ia pena sau se taxi po se pasi ia o nisi nao tangata e tauna mo tilo ia ma mea uma sa fea lua ia o vaenga na ia te aula mai ia mana ia le tua lalo ia me se fautuanga na sa le sa nanga fo ia te mai tu stala ma rieta ia pe tu langa na pe fo na lockdown ni ta tu disi tau sanga le ele ia se fa ma yang lockdown na fo kam faia fo le ia ai tatu se mai lista to news mari ia ole leo sta mai chai leo le luan ta ai ia le pe wa le wa moria ona ka mo saini electronic sign isine cha ka mo saini ia lisi fo saini pisco sidia tu ia ia le wo fai ona malanga tu ia nisi fo ia nisi ia I monga ben fa vai time ia ole tu langa ni so tatu no umarita ole lofa wa vanga le lofa ia ma mea wa le fa maon ni fa tino ino la tonga luenga ia malesi le fanga le tu ia msalo o la una manatu ile mafuanga wa saini e tamai tai leo le ia yo tam fai la vo le fa sa o ina si vanga si o wa o masalo ma le si vanga si ai e ila criminal record vo ile wa o mafu ai ia sa tawana ia ai o tu langa na lo ia ke le lo pe tu langa ia wa kangolo sangi tanga te mo lunga tu ia ia e tom fai e salva wa man tu a ve tanga te mo lunga tu ia fa pe mai ole ia record ia criminal record na vanga ia no le fai lo na malanga pe tu longa pena
Toe whamamnama pe al tātou news lea. O le saini lea na kopi e le maitai lea. O le saini al te maitai lea o leo lea le authorizing ai sainia pe pauli poti. Lea ala i ona whaongaina le upo le forgery. Ai ui lava lao le electronic signature ia, leo tātou i loa uma o saini fo ia le telen whaongai lungo o li poti a leo leo, ma pepa fo ia le fai kopi mtulang whapena. Ai na iai ala masalo mianga le MCO i le lato toe query mai o le mtangalwenga leo leo. Ia le ana mafua i loa o na whaisusu enga ia masalo mia i loa te mai taile. Ia o le tala mai nā le a fionga ia awa pa au ia po le so o upo mtangalwenga leo leo. Ia whapea mai. E masalo mia o na tūlanga whapena pe ia inisi o tangata o ngalwenga whawai teimi e maasani e ne te mai taita ai rua leo. Ia ua ia whai ai lea tūlanga e tau whaanunumi ai. Tūlanga fo iyo ki lia leo leo. Wai ave umama toa i scan whaalelei mai taile MCO. Ia o le alana o leo o le sawai. O te ilo foi la o le disi anto alna. Ia o lai ta ofi mo termination i toi tilo iai. Ia ma fai susu e ngal te mai tai leo leo lea. Ia a mo terminate o lai whaamalo lo le tu maupo le suspend. Ia e whato a mau ala wala lo nei unga pia whaapea i uma ifo su enga. Ia ai whaamau nia. Ia o na terminate ai foi la i o lana tau tua. Mai mai. Ia na tūlanga na pe ona te whamanatu tūlanga. Mese la tu o maurulunga la tu tūlanga i tonu mtangalwenga al malo. Pena fo i company. Ia kam fai whamaoni. Ingai mela ikianga. Ia ai te whengo fia la vantu e pa ume i lalo. Ia pa ume asa ua le se mea. O le si tātou news ia o le ua whamamafa lava le mtangalwenga soi fua malolo ina. Fo le taru lava na sola mai le rile tua. Ia mana tua fo ia le ua makanga kau ia awa nei mea uma. Ia o te wawai atu ia. Ia pe kau lek fo ia le vaenga ia. Ia le vaenga le whatinoanga le venga ni. Soi fua malolo ina le fale ave iai tangata ia. Wai kau vai se fale fo ia le aone i sao i fafo sesi. Wala kau lek fo ia le au skula ki la tau ia le whainga la tau ngal venga fo ia le ua. Fai mau e va ai fale. Ia. Le loto Ia. Pero vai nei, wa man tu le ia a fai e fa le tonu umala tu i lalo. Man tu o le palmi ia marka penetra nga fa wala mai le va le sau. Ia ko foi umala au o le i palmi. Ka penetra. Ona o mafuanga la tu ia na le mafuanga tala va le yo mai. Ngo binga la e fai e va nga i lalo. Ia ai ko u a ko al mafuanga le mea. O le tala fu o fenga malanga ala pisi fa mai fa. Yo stu langa na e ko fa malo se le so fa malo ina mana tuala ka wa mata ala ta tu ia man tu o le mai nei ia on PC ia e PC o samo ia o te loko inga me wa ke le lope o le fialo le ko lava I ka fa ka nga fa le male afionga fa te fono le New York ma la usa po fienga ko moenga ICU o yai ia po hangi la ko ka pena Ia mana ia whātupu manatu fo iawa. Ia ai se toi a watu ale tala le tātou news lea ia wala on toi tui nāt. O ne pei ana matau mai. Ia o whaamatalanga lava le ntu ina mai o I leo. Ia o le tala le awhionga I le soap. Ia o whaamaunga nā a mai I le mtanga ruinga soifu malolo ina nafi lea nā ruato e tātou news. E whapea le aso tōris fura se te mana malanga mai lea ni lea. Ia ai pei tai o le su eifo. Ele ai o le malanga le leva ona sau le vai aso le te ala stofi na so sulfa oktopa ia na fato a malanga mai le ali ile manisi o tangata ia o te iloi over fo ia male do se lau pa se le ia o le ala o tele ni apitanga o le apitanga le na fa no fo ile ali ile ia e o na fa ilo pe o le tala no fa lazy mo ia o le fa mtalanga le pe o fa maunia mai leo o le mafu anga le sao mai le ali ile yo ane fafo ia ona tūlanga e le o malu le pāle I tua o le loto a. Ia masalo e le o au ia le vainga fo I nei skulati. Ia o le mafu anga le sao mai le di ilea. Ona ai wapa u le assessment a le matanga wenga o soifo maloloina. I le terminasi a sia ia pitanga ia moa. Pe o mautu umatulanga fa pena. Ia lea la o le tala la le wa mai wa uma ona toe o nga yo I ai le mtanga wenga e mai se ole o pulenga ale apitanga le ia ai wa uma ona toe fatino tu langa le malu le pa
ia ma ua matua ave le whaamamawha i le whaanofo i seo le li lea. Ina ia aua lava ne ina tia ni se whaamtalanga. I vaenga umasa uia te mina sawa i tua. Ona e tatau a ona silafia uma. Ia matrace ia vaenga le i tangata ia langa i quarantine uma. Ia ai o te mina i whamai ia awapa au. Ia isilia ma le fast furu tangata le ua quarantine. O tangata o lea na contact ai lea li lea ia pe na lata iai. Ia ile ngata la o le Western Union. Ia au le au whainga le Western Union. Ia manisi au tangata wa le maa ua whapea o le Vodafone. O le Vodafone lei ele le fou. Ia po o ina le vaenga na fea fo ia le li ile. Ia lono winga o lea fo ia e quarantine fo ina i tangata ia. Ia ai mai seo nisi o tangata na o te whaatau telefoni. Ia ele o sila fia la le li ile la fianga. Te leo le la o iei. Ia e pau lava te talo ia tātou tau whai talo whaatas. Ina ia maua ifo ele isi si ama o le. Ia wai tau te whaatali se i uma lei al tolo vai aso nei. Whato ai loa la ia e monte minei. Ia lai wha au aso suenga. Aftai lama mo le toe wha malama mai o natu langa i tātou news na marieta ia o ngi ke ia lewa ke alo wha onofo vava ai wha isolate mai skaka i ngei lātou e kere lako tiu te tauna whai neva yaso me o ai ia lewa ke o isi tafo fua i o kapalolo Ia la wale mwhaina tapalolo. a lewa quarantine uba e wa laki ka ua ka leo i o whangue ki wa vaku e whai maka ua i wa e tawan tau Vai a fai fa fong mai se sa ye I di vaenga le ka wangalu langa a fai a tele alu e unga a fai e mo mali tala va so le pe si ya so va so le e mau le uso le pola tali ile le mai no winga mai u mas to wainga tauranga fa ma oni te alu o ke mana tu fu se me pe ki fialu e le weekend pe ki fialu sa vai pe ki fialu e kapalolo e tawana e alu la vai o wa ai le usta tu langa la ya ai ko ka mai wa e mai le tamba ia no winga wa mai siu to rua siu fa nau to ainga na yo matua na la maka ko mo le kalesia ma spirit ako le si ama pa fa ia te le ustai ngai ke sola ke re mana o te alu o e quarantine fa kasi maka ngaka lo ka lo fa ngai ngaka ia on sai pe na ia ole si ame lo fi le tato news ile ona mo mai ale good news na o nai le o ma fa ia test ngai lo negative isi test na fa ia ngafi ia po vaso le ngai so mafua ngai negative ya pa nga le good news ile na mana ia terminate malo la tato lo le tato news muli e pe fo na ia nafi na fa ile ta fa manu ia man ka congratulations for ide le fionga fo le mista to sulu ya ole tu langa na sa fisingia fo ya nei la fionga fo ta ole HPP pe ta ole tuanga ya na fo ia fai pule sai mo mua ale ko e atu fo mai ya lan tala no piki mai tasia kasia le me le mistake pe kasi langa se me fo le moli ai ia onga ko ave fo le la vango lua la fe mai ole la fionga le atu sulu setric sister wa fa me fa no go viga la botele ele o I arma fa le fionga ya pe sto langa I fa por kiki ya ai o tu langa na ya ma ta no ai fo le fionga ta ya onole ole a foi tu langa foi le wa ole mai foi le lo yesidi ia pe ma fuanga na fai unga le tu mai te fam sino ono bole ma losi mai le mai ngole mo dianga wa ve ese me ta wa ona mo dia foi le tu fai ento e alu fanga o le kon fai ko ve ma tofi fai pule pe stu langa na la ma so salwa ia o me mana le se kala o ma reta o le tala la para fionga le ta io le HPP sa fai ma le me fai mai ia ai po tu langa le wa va ve ese le lo yesidi sai mo ai vatu lo yesidi le ia wangi lo ma printer foi le file me ia sa ai setric io kalanga le ia ele kala ma ua o le makiri pokia pa kala o sa noanga la vala fionga ta io le tuanga ia ma reta to e fa la tele mai o ele ta news le fa mo ia o te loa na wa e ta wa tonu ali vai nga umai pe o na fa fonga I foi ia I le feilo inga masani ale ta io le tuanga ia ma le mamano le auto stala ma le fa salau ia le sa fsiringia ia le au tustala ia se fina ngalo fo ia tula epa ia ile toto fia I fo ia to sulu Cedric Siusta e fai ma minista o le tanga wenga puna o fa na tu ma se o manga ia wa mo sila fia ia pe ia to sulu o ia se e tanga fo ile le ito mai fa to me ta se o manga ia pe o le ala le
Ia le ua to fia ina ua sauru fa iunga fa masinonga lua vea saluai. A discharge without conviction. Ia a faila o lena sau noa le a fia ngon tai o le tuanga i e whamoriang. Ia a o lea na sau le history fo i o le a fionga i le minister i le whamasinonga. E whapea mai o le first offender. Ia i la uia la wha asa moina o le whato a soli tula fono alea. Ia a tono e inisi soli ngā tula fono mua e tate le uiloi taita. Ia o la esti la fia e la fionga i le taita i o le tuanga. Ia, o le mea la nai tu watu a i le, le au te le eiso ta mala maanga. Ia wa le li poti a mea o le na saunoa i en taita. Ia e pei o saunoanga na le fionga i le taita i. O le tuanga ia po le sunga ya tula epa. Ia o le fai mai lana tala. E te lea fai pule al fast e anga va. Ia ai pe o lana tilo. Ia o le ana fa atani ia se i uma ia mta tau famsino. Ia matoe to fia i to sulu. Ia a o teilo o le tilo foi na le palebia ia mala to kabinet. Ia o tangata o lona le ato mai fa to o mea tau si o manga. Ia a o le sau noa ia le fionga i le taita i o le tuanga. Ia po le sunga ya tula epa. Ia o le fa pe o le vaenga na o le sa ia fo ia fa pia. Ia o le taimi o ia le tula i mai fai nga malo. Ia e tasi ale va no e tu o fai pule e lua loa. Ia o tau na out. Ia o no tulanga fo ia i le tilo fo i male va male atunu. Ia i le upu ia to finga. Ia ai uile. Ia ona o le o man fa tau to. Ia pe ia o na avela fa congratulations ana. Ia to fa congratulations ku ia. Le fionga le minister. Ia ai pe ia mana ia fangu le tu ina mai pe le fionga tai le tuanga. Ina ia fai ma tulanga fo ia e tilo ai pena kapineta. Ia me se la vola fionga te metai palmia. Ia le tulanga pe ona mafa fo isa no ngale fionga ia tu lepa. Ia i to finga tau ona mataala ile kapineta ia la tofia ina ia pe tu langa la tanto news la le ana tu ina tuma ia e pe ia no fai atu ia va ele oni matala ia so no anga la vale fia mo tai I lona tofinga fa tua o ia o le utaita ia le tu ngai na sa le lava ia onisi o sa no anga foi tai tu ngai wangalo te fe mai ia anga sa tau foi na woni italia ina le fionga ato sulu ia ato le sulu Cedric ia le tofinga ia ono va ai foi no na ia tu le vai pe ona fe mai ia o le meale la fai ne ma to le tu ngai ia a fai ne ia a le ngi ma ko pulu te le foi ia la ala wale le moria ia mamako fa maunia fa maunia lo so tu la fono anga la vai ke pe yo mena sa tau ma fa fo ia ile afio nga to sulu ya woni italia ye ko nga to fa pe yo ono ma fa fo le so nga le ia i va fo le pe ona sa no ia ma vieta ia ai tu langa na ia al tato news na moni aso ia mo le 12 tai ma vieta ma tato news ma tu fie ile stof e ko kasi le aso umalo e fa malo la vale tatu e kaka ngo fol ka vale len ka mai la vea i oi que ngalo ya ta vale na sala vea o ke aka skama len sau ya masalo yese mafu anga na la vea ta vale ya ai te le lo matu le lo ala fa mai lo fa longo to ta le lodi ya ko le po isa ya me tu fo ya to va tu fo le fa fa tuanga ya va ma se yo la wala termine fa mai lo sa ya ai fia la vale no vai atu se se ora vea pe manu pe maliu fo na fa vale ya no ta vale mai ta vale ya me sidi yo di so la vea o ka vale fai mau ta vale ya al tangata maliu pe la vea ya ni fai ko mo mai vai po le lima po le mata ya po le ola fo ya ai marata after la mata to ni sala to fo ya to ya te sa tala muli ya ma to fa manatu mata to nu ta to ni sumala sa ta ya ia fa tai lava fu ia fa ma lo fo ila o tau tua fai pe e ala ile tapu e ina pe o tanto news ia wa lava longo ina sio tanto wa tinu ia ai mo temine ia fa ma lo fa tai le fa fonga mai ia ma le avea pe o lau lo pe e fai mau pa anga e fia e ma fai ona e mau ai me lo tupu i sa mone ia ai mai se lava na ia tanto pa anga lo ai tau malele ia o mai nai tu ia o le tatalo lava ia tanto tau fai tatalo ina ia tu iti ale nei fa mai e pei fo I ona ia matapu ni ai fo I borders
ia ma le mafai e ola fea sia i nei vai tau ia le o fa'asolo ina lua tausaga fa'asolo atu le tolu ia tatou te talo e pule lava le atua i fa'ama'i tulaga o mafapena ia e fa'afetai lava o le a se gagana o fa'apea ona le tau i lau silasila ma ua sesē fo'i la ma ua auaunaga ia lo fa'amagalo le auaunaga ia e tatou toi feiloa'i le aso ataeao ia manaia fo'i a tatou news ma le fa'amasinoga i le aso ataeao ia ma nisi fo'i o mea le a tupu ia e tala soifua ia taʻitaʻi atu ai lo o tou soifua ma se maua o la vaivai i le tatou aunaga faifai pea e moni te minei alofa tele atu fa'amanuia le atua i tiutemi faiva fa'atofa soifua